den su Ernest Opoku a gospel musician din sembi abetuja afa Nayas ene brother Sammy and afensu Tracey Boachi enim say Ernest Opoku yobi a oni Nayas atwin panada afensu oni Tracey Boachi atwin panada ana empu oni brother Sammy so omon sem ana say we say we me ba we say we papa we so citizen sem de wonya I wo oni brother Sammy etem ne den su oni sembi abetuja afa oni Nayas de kokoso ema oja Nayas ana afensu de kokoso woni Tracey Boachi entemu ana onu so ye de go cho no so eboy na ni se chim no pa che so no ku obi no no na na se o ya de no pe no kasi ade a we jai emboa mi jai emboa na busu e ya obetwe no efu mu a enye tokwaso ne mu no betwe mu efu mu adofo yin kotie eye ye brother Ernest Opoku no nsem emra ada what say ye de wo fra Tracey Boachi. How did you feel? Oh, me feel you say intina ema meka asembi say asembi one ma obi a ote akire nim in Ghana here say go for mesron kowe at the Facebook at the internet at the hono internet one e da no enye mama ne papa obi ni masem wo so asem the internet me metimi atanase akreti bibia ye de me peba on say e me bo na me fan say industry no o brand the entisa o brand the oh David me no me kreti me kreti nyesa I don't kind of credit. That is one thing I like about you. Me kreti nyesa me ni to anamo no say na enema bia nkoyi na me twaso you see yeah me twaso say me nipa say ebia one menante ame catch say ade a we jai mempe emmoa me because the own pen no ememfa nyawo nti ade na wo de ade a mempe no wo de yeme me catch say jana wonya na metwe me ho na adan problem bibi wo mu ade na mu obi bi ede e ma ne feel you yeso ya ade wo mpam nti ma ne kwa na yo mu ya bo e wan na e kan sa na ade nti no obi fu ncha na ya say me nyo bed no bed na ade no bed wo do ne si o bed so na okofro VIP na ye kofta frita fu bibi no no ade nti no oba bi obeba nche bia wo kwa na dane no blow na ye ne ya. What is the secret? Oba be ya aya mbisa omo Tracey koi wan kon simple okwan say na ye ne ya afi na say oh na Tracey de no ye kasa sa unso ya de na ye obi ya no kasa o ade enya ya won kasa wo you go just your way me de minimum me nam kasi bia on pese omo trendy no I losing you ababa we ya oko UK Germany Nayas on to free chana ye ya enti ade de wo mu wo stars bia we in pam ana say wo ye bibi wo pam bi enya sa me de eno ana me maka choro say o ya de na me ka choro say me peja na wonya na me twa me ho a na edane asema o de eya on ebrebe ma sheda invite wo na from Brabeton station na ebusom no mon kan kire me de obia anka bibisa ankire me na anim minim aduane ye pa na me obi asabi like me megigi ni paso oba mo megigi obi aso ha nti bia hawa me si agege sabi obi so ana bisa na bia how obi dia na I don't know. Okay. You be say we a Christian. Oh yeah. Christian na o twetwe mpanasa no. Ya na enu nyam ntem. Mpanasa. Eno ne ade a ham on say no, ye pese atiase. Ye pese atiase. Mo pe no kore. Me hu no kore. We. Obe man wale. Ibso asemo. Obe man wale. Obe man wale na de ya asabe obe hia oba. One ne nante. Obe man nko hia oba. Ehu ne enka se ochena ma men fa nkom ma busuafo na men wale wa na bisa echena bi no asem bi ba na oni no age awale abon so say de ono Awurade Nyankopon aka bom na ema onipa da sane ntitim enti se obema enwale ne se oshi oba na oni ne tu anamo na anamo na omutu no oba ne obema ne mienu no obi ehwe ne yonko se ebia ade we na we ye se bia se me kasa kire ne na onyaya mame entretre na onse obitime sebe obitime kofa obi asebi o semperia sebi kwa mame nyusi sebi a oba bi asebi o gina kwa ho e charge ashawfo na
obitimi ekofa na yana rezo osachra no yes erade ofa de nipa mu na wode di aseye na wode ahye na wani munyam eti sebi ame ame ware na me hia oba na me no oba ni tu anamo na me ne oba ni tu no etu ni se eduru mere bi na se o maame ene o papa ebusa se o na se de ensamba ebusanfo nenye obeka chom se ane monye ane no omonye kire se unim me was steady unim se wo mo nkomo no obetumi afesi unim se sei na mete ope wodi aso beji atum se won na me nhia wonne ana se kina na me no enko ho obusa ebi krampa se be na de ene ma bi esi ana se bi krampa na me kra no me de ade bi kra esi o na ho afedie me no me sabi onya ne me ewale wi ya ka wa she sa then afena mafatwa na me de etwa bobo tirim mafase kana me de twaw sabi mitimi pia bonten kra na bia ba week krampo na me mafi enipa wote abonten no onim de ekọ me sole afena misu sole am dwene sa me sole am tuka from enkrantu kumase na me nim ba bia me ekọ no say woko me wo je se me wo how oba ni ha me wo fie but obi a wote abonten na oye sabi like obi a otie me na so boku fan onim hwe o bo se me de sa afena me de wo me say maami esa titi ni kunu ama na wu afi me wuko menya wuko se kim obefa be ma afro anes oji awarja yedi mi enu ntina me ni obi etena me make sure se nipa na me ne etena ebe kwa sa enti tie nipa bi anye perfect ba ye wo obi na nsu bi wo na ma nana wo sisa na se enye ya jai and found baby one na kwa Debi and entina me say one ne hye dem a de esi wo dem no ye woni ni mienu nkwa ni mu abontusu ni enim hwe ameka asem kire bia e me period so na ma wale oba na ye aduane ayam empento agu mama me se mini na bia epiepiem afi na mahu empento na me amere de agu aduane se mini me ne oba na mienu nkwa ni me de ba bontia ba be ka chen kofo se chale oba me ne nti oba na yam empento am me ni wu Debi Ernest Opoku de nkofo bu no de ya otie no ade ntina sabio Ernest Opoku yere yesa me meka na ehye me ho sabio me fra bontia beto so obi kra mpo ene me yere kra hye de me kra BBC me ba be kan ye enim gu asem me nti o de asem me meka na me de mi wa ni me hia oba no me hu se oba no start ye ani e masa me hu se ota ni we gina o pia bonto man tempo frɛ na o sei ana me se still na kra na e de ya obesesa nti ma me wale no eti na minim ne suma da dansa na me wale no eti ene se ene ma se ba e ma ne nya me wanwa ko nim dada sex before marriage me de eno no de erade no kure ni me si ho kwan o ta obe yusu ansa na o de akofie me ba se o yusu ansa enye bone sex before marriage enye bone na wana se bone e ma bi o mu gu ani ma se o do bone a chom nya me na sabio so de chena me yam bone o de cheni pa na erade na sabio nipa no ade ba krom mi se de nipa ogu no eno na atwanti me se me no bia na ma se me no bia edeli a me make sure say ade a me ye me na me ho se ma ye nye se mpa wa chawo e ma nya me so de chemi ba se me ye me ho genge man me ebi ewo sabi ewo metrim se me ye ade we dia how ewo me metrim se me ye ade we dia how ubetwa sa ayenti na atwa apaka ma de okay say Nayas Debi Nayas is sitting am kese no ada no ko ya yi ada no ko ya yi e wonya mensem no the way I count some spirit man I will can some eba mu no I say obi enkofo dwen say wo na wo man ko besia Nyankopon on say ensem bi ba na metedam mu din me oye me da mi mfi da me ma metra interview ade ba akokra me chini kra me pe interview yeah me aware because ya na like enya me bu ono ma on pese obe cafe no akwaka yeah me nye obi awi na se kra se me ko UTV me ye me na me fa de simu ya afi me pie freedom mo so ba na o che Ernest pese me twa picture me se be twa picture na unso so da ba be twitwa me na mami ti mami encourage ma ha okay good say me wo station ya okay good me kasa say we any party say me yeah say me prayer say like
enkofo tio yeah yes onyame apija god a wodin hwe yaka se Nayas de aba bombe a akwa adwendwem ne ti ade wi mame obi a sabio asamasi na enkofo afafon a video Ernest Opoku ni Nayas wa dom so afafon a video pacho se enkofo video ya na enkofo video na we enti bra na ode aba no ebom na na obi en video obi gina ho e de aba ebom na obi en video amfa abra sabio obi de aba no ebom wonim ya kan say almost station no mo sabi what media nye station bia security wise in the tight obi betimi afa ba say o de free abonten ba abewura station one then afena security man to na obi say mami o de abanu ko do say me de ekobo bi no aka cho say ko what I am a man okay say me gina na sabi o sa baba no gina wa na ma hwese sabi imperial sa oba emfa ba momme anu tira me ka say o de ho eto nyame so a nyame na se oye obi a like wodwene na erade etumi wo mu a se ade bi wonu ma se wonya abotre ho na ojai bibia ma nyame ko ya ofri se nyame tini o nyame ena nka pa se bia se bio okuta ba na ode ebebo me ohunu ba bia se bi abufuo ebefra ba bi wura me ko se me hwese onfa ba no eti ka hwa ede ne gebesi ntokwa ebi ababu no enti oba sabi oba metimi ne enye possible obetimi abu no yes obona ede ne besi obekwa kodem ema boba obekwa kodem yes the illustration here chesa bane de account there be na mebo ababe ne kuta no de bebo me so why was and am say enipa no am fa afon ana mu twa se na ko studio no ankofo na omo ho enti ada na abra ode aba ne bom na oman video amlem eno na what you say and it's one of the ties hard in the I don't know come on, best to us. Yanko Ernest at 20. Ernest at 20. Then see and ye de Ernest at 20 but we are see we be can once Ernest at 20. Onyame shira on say pempenswa erade de ma bedru no. Nyame ayi bia ma me. Na Ernest Opoku ma breye. Bia erade fa me free e. Akukuri ase nyina mu. Menwo amedaso ejina me na so me da so tiase onyankopon ani perform na de obone chew Bible say de onu no ho epemu eka ne bone kire erade no waye otin no kwafo se ode che na onka biom Bible say de ohu ne bone na otwe ne ho firi ho no o se na otwe ne ho firi ho no me nyankopon me de be che na me nka biom ti me ne erade wa pam adanse a epie firi me nwom mu pie ma me bia ne nka se bi okuku ne ho wanwuo chese adanse ne doso na sa enkofu nyina atime frɛ me di adanse e go bi kokunu ho oh yes no madura kunu because of so the ka okutama to ti Ernest Opoku nyom me ma baba obi enkran enfie be 7 o se say 7 years na onim sebi period na o se ne mense se ma no yeah matisa story no onya ne mense se da me was sorry dem be prego di America beba oba me si atatata na moja na me na Ernest woni en sure say wo di bibia fra in fry erade na afra me ampa enu ntina ade bia esi ma brabo ma na onyame akwama me no what you say when na betim de me sabi Ernest Opoku ato for this onyame aka apart from getting a producer na musical challenge na e wo ho ye twe wo sign ye pese ye gu na ma say ye pese ye bro ase wonya bi on say eduru baby a na nyame de okọ no say na like with the speed in ever yeah cause for baby a Ernest Opoku obonyo foforo erade nim de hia me by onyame de hene me de ni nyina ba ya on say me nyum bia baby a hit nko a intina eduru baby a ye pese ye twon to na bia obi kura sabe ento nka bi na obi foforo ba why the ntia me kasa na say okonfobia na minim no say first no twa nwoma ya na wo de your friends say o phone number gu na ti see the nachi no wo de gu akire say bi obi pese ofre o show ni ade a na onkobre na like ohwe so ana wafro eti okonfobia minim ne da so menya ho ba bi
Okay. No say okoto me CD. Atam na you know. Odo be na Yesu. Yes. Eno. Ti wo say enwom ne ne de na oto bi. Osori a obosa anwom no. Ti wo say onom na obi ba na ho. Ti obi e ba na ho no. O say omoni pakrodin. Obi e ba na ho no so na mpese me de adwuma bi ma na wo ye. No say ade no say abranti mpese nka wo sie ne nwono ma me. Mpese like obepija bi ase mpese obeji din bi. Nti won sie wonyum no. Sie menyum. Na nipa ko ni ba no odi me picture me gina so dem to nyuma ase obi atwa. Okay. Na me CD. Ti wone no ekeka bibia no si wachi na o say in fact na wo hu se emia. Okay na na se wo hu se emia. Nti achi na oje adwuma ni nyina wi a mo ye bibia no se anajo ba be start. Eti odi egu ni suma na nim ti enumre na na yere ekọ dem mo ase na wo ye bibia anti oba ne no se amranche we die wo se obi a ya na okunuta ebo ne nwom ofia pa o so nti okofa mi sidi na osare picture na so ono a na okọ friends okoka je ni gunzi nana abrate ya wo ba be ne ho adwuma enyo na ya wota ebo ne nwom so o de be nyo no a enyo no na ebi a omudin se na so nana hwe na nim ono a festa ya na o kana bodwe no na o se saa afi wo mo hwe ya na o se ono a apai no se enti enipa se pa na obi di na ba se onye bibi no se da bi obesa friend nipa kro na ode me ba nti o friend nipa no ka je se adwuma ode hye me sase menya no me ye enye yo because empanifo no abe woni me se menya o se nana yere ho ye na wo ya obeto ne ntwa ma me si ama na o se sa yo wati no se ofa afun na ofre me number nti ofre kra ba be si yi enkura ni biso no so o hweme na enkura bi sansa de dia se no so onye bibi opese onyame ankasa no ne mekasa no mo di america de bere me ameje na o ka story chem se no bi anti minhwe na mo mpa na nyame etumi di machi obi a obeka chem se nyame ni obi oboa na omokra no sabi omo ya de a omo sere nyankopon so what you say menye no mo na mo mpa na onyame etumi di machi na enkofo de like enkofo nam person bro wase yes o say enkofo de enkofo chin enkofo nam pa eno kra na nchen apa bi nso na o sunya akwa so ono so the same thing of frame o say o ba bi the picture about say on chechire me ema me no for girls or for boys by for boys na oba ko ni na dada na minim na say minim ni pa ko say ma me no wa pa me am penalty o ma onya na me no for boys na na John say wo ni mo baby adi me picture about some no ono na ye do baby a stand na me pe no o ka kire me kra sa me nene na kra me say da bi na pa de me nene na but Ernest no hu oba agro minim ni pa ko say on say e ba sa na omo nka ma oni ni pa no enkonya encounter bia but na won kai oba wo say ne na on person ne beda there be some me dey na say bi on say like me share bon me share enkofo bon say me free mo no bia sere at say ho ye ni ade but you say obi kra apɛ wasi tiri kra o de picture ko say pa say bia Ernest oba ya ye kana se me e bia nka o de betu wanim say Ernest me ni ji wo ho me pese me ware wa e bia nka e bia de be kwa dwundwum ni pai bom but sa oba ko no oba atam se ya na mo say o ma wi mo no ya na Ghana on eni ma bi ye de akekere ho oba pɛ oba ma ya onka oba pɛ be ma onka ya onka mo ya o enye sa na oba mpe oba ma mema ne kopɛ ma yes mema ne pɛ ma kama ne kopɛ dum pe pe kire si ya oba akra timi hia oba ma eka yen se opɛw na ya de enye hwe se mema nka o ka okay je na so do ko aduro so no na egosi se efae there be se on so na nipa kono so frɛ me ya o ka se me hwe me we na obi de ma ba se tu na me ka kire o oba de wa ko aduro so fanboy wow na it was for your downfall and I say say on say obone for fa ekwan bebre so no odi sabi otimi di nyawo betimi afa sika so betimi afa ma so betimi afa antadishem betimi afa yes aduane eches enema like enema bia office say obefa so di nyawo no betimi afa so nyawo so enu tira on eya na e kan say abo ka say
obema hwe ase a enchese na wi ya no oh ana mika say osemetamfo se mehwe ase a ema wani nye oti ase iti ya na asem bi wono ma si enipa bi abrabo ma wuti ba bi na ojeje ne debi hwe nana sebi period enipa mama obre obia eba nchen nipa na oba nchen no unima dwena ode ba hwe oba bi sebi betimi aba like ebi a wadwumam efie ana se bi krampa ebio abontimpo oni ne kura gina ba bi kura di nkom o kase oba awo oh yes unya sign encounter ni bi personal unya bi na me amakola akubi na na mere bi woka asemi kire me odi obed obswedin na o se okọ akra ti okọ ekofa o se de yes akofron eti oti VIP no na o se otim na ono ne ti on se omo seat no ebi wa ha ti ono no etini sei ena oba ba konso etini nchen ti oso okọ awmache be se 4 ni bi sata na okọ akra afedi o take ni ma obehu se oba na otini nchen ni tungu na odinity to no so na otwe na afedi odinity to no so na otwe na on o forget we yi nani ti ana ma pre ma me we o da sufa ho better me no so bra sorry afedi oye na oyi nani eti obed so oti kan ma na VIP ne kwa on say yes ofe mother ti oti VIP na na odinity abutu se afedi obi ho se ade bi shobianum obianum of VIP nim ade bi shobianum se ade na asede sabio yi memebe ma ho ayi se titriti ena obobi ba onim na ayi ne sa se osun dai ese ya ne de ese na de na se bibi ne na me ho yi afedo tinene a ge na otene nche no ntoma ba na oba ne di ne tie butu obed na so ade hye nanum sa obed ade ne hye nanum sa ana me se obed nti e ba sa no ade na ya no se Jesus no ma mi ja de o se obra ka fro we dey sorry pa na me so dae obed hye nanum sa so enti ono kra na onye sabi o onye superstar no show hye sabi obi de aye nanum Ernest Opoku na me and I say you men break you through into the industry you dey nka meka se me nya me na you mo bro timoda ane odo be na Yesu mo bro sayum okay mo bro Yesu Kristo erade ware me boni oni me enisi okay and then man go for pick your star no more no because go for pick your star pa me on say me first born no otiasi onyame otiasi ba no atam na say enyom no industry na confirm kakra okay into edrumire bia na producers ne de me na boy we dey say nyame de na ba be pija industry no ko me de otiasi ba no na enkofa start enemy feature on say eno na me ne ani tormento erade semisumi frewa jimisu yeah ja tie me ni why ena mesanso ani Francisca bo ni emenyi na ready dance ya sie wie no riba yes etino me star ne de na edema na mekase omo amotonyom ne de na untimi mfa obi ento me ho se bia we de otom te senes ba echiri no na me ho se kura nso pick me voice na ade omso started beba out enkola bay enipa bebre on se uti boys no nyum ekofo bebra sai omotonyom na efa te se me de no me timi nchese but se ya okay ade na brother Sammy ya wetin aba show ni bi on say na me ka because you didn't come also nana na say Sammy de we me nana say on say me ka asem bi say na baby a atwam no na Sammy say okotenetena abonten Ernest Opoku yemba ti okwa say wi anu asaba me de achopo nana misrewa wa nim say for nana we aso nana we de achopa misrewa anu say me na mapa happy bi kakra
nam so ya e mane ke kasa sa de e was so ja esa na kofo e fa ni serious osina na mate eti e na me hu se still na e koso nti e was am tia no e mane ja nti me ko tia no FM station no ga se osi onim na se wampa empanifo ama me pamacho na se osi program ma se a obehu de ebesi e na ye ya nti ote no ko fa panifo bebere sikafo bi omo ay mukrumu ane ade na omo frɛ mo ka se na se we de nyawe osa omo se brother Sammy sa na se wan kasa onim se osa e wo nyum tu mana sa anyum tu mu ne emfie mu nyina se osa nana no eye wudin na ode frɔ nana na se o frɔ nana se nana no anyum tu mu no oye me nana wo anyum tu ana se ne ba no se na me ka se na on se ana ese no okodi agora mo fa chiri oba so we de nana we me srewa mi se oye de ya oye me nana oluma nti we de mpacho e mane ha ti ya oka na metwa so nti ya chi na wo se me ye na ojai esa emwa no on se no oba cause wa e me period se bi e bedrum be kwa na me ye mere kra na obaba be di made na oye se tuwe oye sa emwa tuwe samedi asa me pro nti achi no ma be pa cho ne ade ama me program obeba sia be tonyom obeba same be ba sia be tonyom se de wajatum oh yes he said there bibi match be because my performance be dawo unim se jaya na oboki ya me enfa crency na ye di na 1 week jaya ye di na 1 week ya na nothing stressful nothing traffic ya tuon mana ko fo sameba musi hey na de besi etina metio oduru wan ma obunko to jo papa na msmo eradin shira odi ani di ma empanifo a obenyina che ye bam ye ho afie masa ya no ententem ne brefi ni nkoma na enche na oba be lanche osina na mate ba re ne fe na amanfo ni ewu nti o ebia odu abonta na odwa nanum odu abonta na odwa nanum no odu abonta di obedwa na se o media Fabregas so mse na me footballer pa okay yeah footballer kese